Ndongeye ndagushuje nizere ko umeze neza aho dukurikiye uri hose, wowe umeze neza nawe utameze neza ihangane mu buzima bibaho. Uyu munsi naguteguriye icyegeranyo kivuga ku banyamakuru batandatu bari mu Rwanda bakize ku rugero rushimishije cyane rushimisha n'ababakurikira. Donc icyo ngusaba ni ugukora subscribe ugakora no kukazongera ko na uploadinze ukajya ubona notification byihuse cyane, ubundi amakuru yanjye ukayakurikira 5/5. Tudatinze uwo dusanga ku mwanya wa mbere n'umusore bita Nyarwaya Innocent, akaba afite imyaka 28, akaba yaravukiye mu karere ka Bugesera, akaba akorera i Kigali. Ubu ngubu ni umunyamakuru ukorera igitangazamakuru bita Yago TV show, ndetse akaba ari n'uwa kabiri mu banyamakuru bari mu Rwanda bahembwa amafaranga menshi yinjijwe na YouTube channel. Akaba yinjiza asaga miliyoni 16 mu kwezi, mu mitungo yakaba atunze miliyari na miliyoni 300. Uyu musore Nyarwaya Innocent akaba afite imodoka iri mu bwoko bwa voiture nshyashya cyane kabisa, ikaba iri muri miliyoni 82. Akaba afite n'inzu iherereye muri Bugesera kavukire yiwabo, yahagaze miliyoni zirenga akayabo 350. Iyo rero yari imwe mu mitungo y'umusore bita Nyarwaya Innocent, ariwe munyamakuru wa mbere mu banyamakuru batandatu bari mu Rwanda bakize bakijijwe na sinema. Akaba ari umusore ukunda gufasha cyane, dore ko yagiye amenyekana afasha abazunguzayi, hari n'uwo yafashije amuhindura ubuzima, akaba asigaye ari umumotari. Usanga abantu benshi bamukunda bamubwira ati uwo mutima mwiza ugira uzawuhorane. Uwo niyo mpamvu ariwe mukire dusanga ku mwanya wa mbere mu banyamakuru batandatu bari mu Rwanda. Tugeze ku mwanya wa kabiri mu banyamakuru batandatu twabahitiyemo uri ku mwanya wa kabiri ufite ubushobozi buhanitse kurusha abandi. Turasanga umugabo bita Mungisabe ukorera ikinyamakuru bita Isimbi TV gikorera kuri YouTube, nawe akaba ari mu banyamakuru bari mu Rwanda ku mwanya wa kabiri binjiza amafaranga menshi kuri YouTube. Akaba ahembwa miliyoni 16 ku kwezi n'ibihumbi 500. Akaba afite umuryango w'abantu 4, we na madamu n'abana 2, umuhungu n'umukobwa. Akaba afite n'ababyeyi be bombi batuye mu karere ka Nyanza. Akaba afite inzu ahagaze akayabo ka miliyoni 280 iherereye i Nyanza, n'imodoka ya Range Rover ahagaze miliyoni 65. Uwo nawe rero tukaba twavuga ko ari umunyamakuru ukunzwe cyane mu Rwanda, bakaba bamukundira kubera adakunda kurya ruswa. So guys, reka nkomeze nguhe ikaze. Ku mwanya wa gatatu nababoneye umunyamakuru bita Julia Chita, abakorera ikinyamakuru bita Chita Magic cyangwa se Chita TV gikorera kuri YouTube. Akaba abasha kwinjiza miliyoni 12 mu gihe cy'iminsi 28 mu mafaranga avuye kuri Cinema Bayu. Nawe rero akaba ari umunyamakuru ufite famille igizwe n'abantu 4, akaba ariwe na madamu n'abana 2, bakaba bahereye ahantu bita Igikonzo Nyenyeri. Akaba afite imodoka ihagaze akayabo ka miliyoni 61 n'inzu ihagaze miliyoni 280 iherereye mu Bugesera i Nyamata. Nawe akaba ari umunyamakuru ukunzwe n'abatari bakeya mu Rwanda cyane, dore ko bagiye bamumenyera. Yamanje gukora ku mateleviziyo atandukanye, akaba ariho yagiye akora kenshi na kenshi inshuti abafana bamukurikira. Reka nkomeze nguhe ikaze. Ku mwanya wa 4 turahasanga umugabo bita Murindahabi Irene, wamanje gukora televiziyo bita The Choice Love, ariyo bita Isibo TV, akorana kuri channel ya YouTube
kigera n'aho akorera ku giti cye. Ubu ngubu akaba ari management w'abahanzi batatu harimo Neo Bosco, Vestina and Dorcas. Nawe akaba ari umugabo wamenyekanye mu kuzamura talent z'abantu bihagije cyane, akaba ari nacyo cyatumye yigarura imitima y'abafana benshi cyane ndetse mu Rwanda, ariko akaba akunzwe n'abarundi ku buryo buhagije. Uyu mugabo nakubwira ko nawe afite umugore umwe n'umwana umwe, ari famiye y'abantu batatu batuye mu nzu ihagaze miliyoni 350 n'imodoka ya miliyoni 61, baherereye mu mujyi wa Kigali aherekera i Kagugu. Uyu mugabo rero nyine akaba ari cyo gituma afite abafana mu management wa Vestina na Dorcas nk'uko nabibabwiye, kuba akunda gusenga cyane akaba ari cyo gituma amenyana n'abantu benshi mu buzima busanzwe, akaba ari n'umugabo ukunda gushyikirana bisanzuye n'abandi bose. Urakoze nyine, ayo niyo makuru ya Emilene Mulindahabi. Akaba afite kampani yitwa MI Empire, akaba yamamariza Mango Fuji ndetse na Gorilla Gang. Ku mwanya wa gatanu turahasanga umugabo bita Philipita w'umusore ufite imyaka 25, akaba yaravukiye mu karere ka Gicumbi, akaba akorera i Kigali kuri Isibo TV, akaba ari umuhanzi, akaba yaramangiye kugira ikinyamakuru bita The Choice Love akakigurisha n'Isibo TV. Nawe akaba akunzwe n'abatari bakeya mu Rwanda ndetse no hanze bitewe na promotion y'indirimbo ze zigenda zinamenyekanisha kari umunyamakuru. Uyu mwana w'umuhungu ni Philipita, akaba yamamariza Bralirwa, akaba yamamaza Chita yasinyanye kontara y'imyaka 2 bamuhereza miliyoni 20, aho ku kigereranyo cy'amafaranga atunze ahagaze asaga miliyoni 800. Mu kiganiro ajyanye n'ikinyamakuru runaka tutavugiye hano, yakibwiye ko kuva yavuka ataratunga arenze miliyoni 800. Uyu mwana rero ngo ni Philipita, akaba afite inzu arimo azamura mu karere ka Bugesera, nawe aherekera i Nyamata, ariko akaba afite imodoka ihagaze miliyoni 90 n'igice, ubwo ni miliyoni 90,500. Ku mwanya wa nyuma mu banyamakuru batandatu bakize turasanga umunyamakuru bita Nizeyimana Lucky, akaba aherereye i Nyamirambo mu Biryogo, akaba asenga mu idini rya Islam, akaba akorera kuri televiziyo Rwanda nuko musanzwe mu kiganiro bakunda kwita talent y'abahanzi. Akaba ari umusore uherutse kugura inzu vuba aha ngaha ari i Kanombe ya miliyoni 180, akaba afite imodoka ihagaze akayabo ka miliyoni 60, akaba nta mugore agira, akaba akiri umusore umu Islam, dore ko uyu musore ari n'umurokore atajyanywa n'inzoga, n'icyo abantu benshi bamukundira kuri televiziyo Rwanda. Uwatunzeho acana kuri televiziyo ntiyakwifuza kuyizima atamubonye ahaguruka. Telekomande yari kuri televiziyo Rwanda barayibika, ntawakongera kuvaho. Dusoza icyegeranyo cyacu, reka babwire niba aribwo bwa mbere wari ugeze kuri channel yacu, kora subscribe, dusigire muri comment icyo ushaka ubutaha tuzagukorera. Tubikora nk'akazi kandi tubikunze kuko ni umwuga wacu. Iyo twahoranye na yitwa Alan Levis, kora subscribe niyo byagushimisha, ushaka n'izindi inshuti zawe zibimenya, ukore share kenshi cyane. Murakoze cyane, turabakunda, naho ubutaha.